У Сербії тоту роботу окончуju 162 новтаруше, але ще ще існують 12 подручja основних судок, за котрі su njemenovani, та ще у них overjovanje dokumentoh i nadalje bude okončovac u sudoh i opštinskih upravoh. Popri novtarušoh, robotu overjovanja potpisoh odni okončovac i zanjati u kancelariji novtaruša, pomocnik, sotrudnik i pripravnik, ta od nješka totu robotu budu okončovac vece jak 400 osobi. Može overiti dokumenti javno-beležki. Dokumenti, kotri še budu overjovac, to dokumenti, kotri še overjovalo u sudoh i opštinoh, to u glavnim kontrakti o motornih prevozkoh i drugih ruhomih stvaroh, polnomoc za toti kontrakti, soglasnost rodičoh za putovanje dzecoh do inožemstva, kontrakti o prenosu učastci u privrednih društvoh, ljebo dokumenti potrebni za registraciju privrednih društvoh, a tiž tak i šitski dokumenti, kotri potrebne fotokopirat za aplikaciju za krediti, perši robotni mesta i tak dalje. U kancelarijoh novtarušoh primenjuje se tarifa, kotra je jedinstvena i fiksna na teritoriji cale Republike Srbiji. Bona vynoši 360 dinari s PDV-om za overjovanje potpisoh na hočkotrim dokumentu po jednim potpisu, a za overjovanje fotokopiji dokumentoh 540 dinari za perši bok, a za každi šlidujući bok vynoši 360 dinari.